Dan sa nga 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Kitagtuyin dagiti branded a motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Pasor installment, anya pa itururay nyo gagayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwar ti motoryo, ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod kandong branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, ken Abra, kinti amin na sangana, Manipod Region 1, Ningganat Region 5. At dati agur oraya 1,000 pesos, kadad dati makuyog yu, customer makailwar ti motor na. No dati sa studio tumawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumontak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na nakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo lipipatan ng baga Tinagan Lito Alcantara. Sales Manager Binoy Bagayo nangagyo ti radyo ti radpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisi mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makailwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagitimot nakabayaran ti motorsiklo da, ingkayalanin na kiti original luar siyara, ti motoryo ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Pastabot ka nagtisaan pa yung nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, Manipod taon 2017, agpababa 2014, ingkayalanin winiklem sa jay opisina, LTO District, Kandun City. Itugot yung lang nakita yung original luar siyaran, ti motorsiklo yung agraman valid ID. Napapagayam, ingkayalanin na kita plaka yo, Manipod 2017, agpababa 2014, niya umayin na kita agal-ala ti multaw 5,000, tandaan. Ikablawan tayo rin na pagayam, Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruca, ni Daniel de Rosario, Miriam Corbito, ni Jun Balucanag, Sansan Sumakiab, ti Barangay, Bilbiday Galimuyo, di Lucosora. Astamuton Kadapagayam, Matiri Sagaboy, Dan Albert Tangan, Lucila Ilgamo, Usang Reclusado, ti Barangay Robio, Galimuyo, di Lucosora. Astamuton nakablawan tayo na pagayam, Third Master Sergeant Arthur Passion, Cura Passion, Kati Passion, ni Cisalin, Barangay Captain Mr. Mrs. Rubin Mamaklay, si Barangay San Roque, Santiago, Ilocosara. Astamuton ken Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, in Gakutan Family, ti San Nicolas, Kandun City. Pablawan tayo pa ni Pagayam, Beth Alcantara Domino, Lisa Cortez for the Lisa Reyes, Beatrice Basilan, Melody Dapiawin, Clarita Domingo, ti Barangay Kabugaw, Suyo, Lucosara. Pablawan tayo mo ni Willie Romero, Inaglawan, Santo Domingo, Lucosara, the Mr. and Mrs. Virilio Fredelina Domingo in family, Mr. and Mrs. Benamin Brenda Rantin family, Mr. and Mrs. Elio Marquez Domingo in family, ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosara. Mablawan tayo mo ni Jobeling Gawat Salon, Nagilina Bugasto, ti Barangay Darapilap, Kandun City, ni Filomeno Gakusan,
Isbirga Kakusan ti Barangay Danar Santiago, Ilocos. Astagot kin Edwin Asoren Disquera ti Bangga Dabra ites Mina ti Kaburaw Burgos, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Joper Bilaso, Joper Dangkikan ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayam Bobby Guruspi, Hilaria Baba ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocos. Ni Mark Anthony Gratuito ti Villarica, Candon City, ni Dexter Galita Duga ti Pauc Norte, Santa Lucia, Ilocos. Astamot kin Bernardita Libaton ti Bugnay, Candon City, ni Janismi Ragonton La Chica ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Cesar Balios and family, ni Vincent Niego Sr. and family, Ryan Balios and family, ni Barangay Langigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginalina Navarrete, Laja Amores, Gerardo Canton, Neria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingaron din ti basa ti Danio Anapaulwan na Keltay Akare, managapo ni pagayam Li Aguda ti Luzon Claveria, Luzon Claveria, namday ti ko sa Las Vegas, Nevada, USA. Malagip mo kadipay, dagitin sa patam, dagiti makaguyugoy abalikas, ngaynak nagsadagan, apay nagbaliw ka, araming pinsan, adda ka di rumbeng, ngaynak maman. Dagiti karim kanyak, jakman malipatan, karkarim manatman laylo, ngayon kanya rasas. Kitnaglantip dagiti bibigta, akasilo niya yan na yat. Apay, kaitan kit na umag. Kalpasan tinaunday apanawin, indarirag mo ngayayatinak. Dito yung arod ti inspirasyon ko sa dinuman napapanak. Amin na balaygi, ngaynak nagawat. Idatun ko kin ka, usal daday ti biyag. Diya kita matukod, ti rason na nagbalbaliw ka. Pudnugayam ti pagsasaw, ano tukol ti sapata. No managpaiso, daytoy bagakin ka. Jaktupulos sa gayaten, tadinak mo't inilala. Suday ta ti Danio Anapaulwan, na Keltay Akare. Managapo kin Li Aguda, ti Luzon Claveria, umday to'y kadasa jay, Las Vegas, Nevada, USA. Kitag tingarod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Danio na.
Didiren kati una tadi ka mapagpiaran taapay analipatan siya kuntay binaybayan inuud mo't biyago inkalang mo daytoy pusok inrarem mo to'y kararwa awanen masakbayak ngem uray no kasta agnanayon katoy rikna tanarigat biyag ko nga isut panggura aken ka tila idaw dawat ko laglagi pem kuma jak nagbalbaliw ken ka uray aramid mo't nakana jak nagbalbaliw ken ka uray aramid mo't nakana. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalakaken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep agla ko dapay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. It's been fun with you. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at kwa for calamity victims recently at the
earthquake ug typhoon na invite ko distrito tayo ko nagaduga biti nagdyan si Balbalayda di daduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda so iimbilin ko na tupad na ma-distribute at tatlo para na di kalaki within so Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalok na no preservatives added ko na yay. How to cook kada yay. Pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, lagay 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubo maka-ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir napinta sa launay. Tanalagan mo, nganin ta, kayang-kaya mo ito so kumakunak ito siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo ito na po yun na niya. Natibig-big aramidem nga chocolate drink. Slakapen. Naimas nakirid ka sir. Wala tatay ka kasi agam kamakam ka kasi mo ti tao nga gumayagalan iyan ko nga maaramid de itang ko diyan. Aging gana ti kabailak sir hangko ni surrender. Ngayon dagi anak ko iso ti treatment na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito Salcedo. Dan 30 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Kablawan tayo ruda pagayam April Abilio, Virgil Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Robang, Elsie Robang, ti Barangay Amgid Candon City. Hasta mo tin kada pagayam Rolly Gabaldon Laperte, Binaminandaya ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Locotora. Hastamot ng Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayin, Kenedores Ramirez, di Barangay Mabilig, Sigay, Locotora. Kablawan tayo mo di Milani Kabanban, Marcian Kendelben Ganadin, di Barangay Tangke San Fernando City, La Union. Hastamot ng Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankie Almirolcho, Pilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Mayer, Johnny Pecua, di Bangar Response Radio Group, Bangar, La Union. Hastamot ng Barangay Kagawad, Mario Bare ni Barangay Tresurera, Angelina Abanto ni Barangay Secretary,
Jose Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bilog, ti Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosara. Hasta mutin Namor Salebo, Lorenzo Lawagi, Olleta Lawagi, Tony Alcantara ti Barangay, Barakbak, Galimuyo, Ilocosara. Hablawan tayo pa ni Jubilito, Bustamante, Neroño, Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta ti Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Lady Declaration, Leia Ison, Daniel Orbos, ti Barangay Patuday, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo da Juniso da kanay Clarita Ragos, ti Barangay Kalaotet, Baknutan, La Union. Hasta mo ti Mr. Renato Mirna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ti Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, ni Jeffrey Cadorna, Mindapalo ni John Byron, Kinberilio Ambabag, ni Barangay Banukal, ni Dlidda, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Silami Romero, Salvador Romero, Pidelina Romero, San Miguel Burgos, Pangasinan. Hasta kang Glory Gayaw, Emily Tumupiat, na Annabel Tumayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosara. Kastaw ti Asinyan, Rondelia Group, Kaskara Pagayam, Alejandro Colas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang Enrique, Bakdayan di Barangay Kalomsing, San Emilio, Ilocosara. Kablawan tayo mo na Bagayam, Barangay Captain Idencio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gomalio, ti Barangay Sipsipo, San Emilio, Ilocosara. Hasta mo ng Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Ben Saludo, Abit Saludo, Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, Tamaraw, Santa Cruz, Ilocosara. Hasta mo ni Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Donaldin Ortiz, Gardenia Ortiz, ni Durecho Ortiz, Kinirona May Ortiz, Tinagsabaran, Sur Balawan, La Union. Ito'y pagkaroon ti pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act.
This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay. Pinas Lakas. Kalusugan. Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Today, after starting pay out ng dating programa na Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapos kita. Isugamin dato yung programa na i-request President Bongbong Marcos at Dapat 20 minutos kasangwanan tu oras ng alas 8. Itkablawan tayo nga rood na pagayam Adila Rivera di Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, George Ramirez, ni Joanna Ramirez, Ortega, ni Jean Garcia Ortega de San Fernando City, La Union. Hasta mo tingin Maloa Baya, de Calauan, Candon City, ni Magda Eleo, Napato San Esteban, ni Rosara. Ablawlay ito nga nagapo, kinapagayam, Carlito Estranero, Sabangan, Santiago, Rosara. Hasta mo tingin kay Rosalyn Yanga, ni Sil Ramos, ni Sita Gaja Valdez, ni Arias, ni Yolanda Rosario de Barangay, Patpata Sikin, Candon City. Ablawan tayo mo ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, ni Bebe Murao, hasta mo ni Villanueva family, Contawi family, Consuela Family Barangay, para tong Tre Bangar, La Union. Kablawan tayo mo na pagayam
Rick Rivera, ni Michael Catabay, Doming Carolino, Bonifacio Pelong Divina Jr., Ray Bain, kin Edwin Sullivan, Silong Philip Marketing Corporation, Alamino City, Pangasinan. Hasta mutun karapagayam Augusto Ligaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawon, Tagudin, Nilocosar. Kablawan tayo mo ni Eli Boy Labindeno, Emily Labindeno, Melchor Labindeno, Angel Labindeno, Cornelio Ligaspi, ti Barangay Gilong Dalawa, Alilong Nilocosar. Pablawan tayo mo na pagayam Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Herminio Miren, and Fernando Pablo de Barangay, Losong Norte, Bangar, La Union. Hasta mo Tindilla Kidagen, Dio Kidagen, Ricardo Calagis, Rosalyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Rialim Benito, kay Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosar. Hasta mo tin Makari Abaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Kilmi Abaya, Kisicho Pantara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosar. Itatingaro din ti Maudia Sunata may luknoy karakay amin na pada-pada. Yagko panawan kan, di ka lumlumdaang, uray ket sumubli akto tatenam. Apay panawan nak, ayat nagkuranak, di kakadi maasyan kanya. Marubos to'y lula, yada yung to'y denak, hindi kantukad mang lipat. Laglagitem sikat ay ayate, tumpeng anyaman apanubo. Jakto ibaw jakto lipaten, ayat ay gatong paltanen. Agnanayong to ako kwamday to'y puso, sumambay man ni dawen. Awan makaukas kariken sa patap, tutilaeng ipatag. Karik isa patak, jakto mang liplipat, ayat mo't kubikupak. Marubos to'y lulwag, yada yung to'y denak, hindi kantukad mang lipat. Nasen talulwag, tinaksang sangitan, ayat tadyak to kalipatan. Laglagitem sikat ay ayate, tunteng anyaman na panubo. Jakto ibaw jakto lipaten, ayat ay gato
awan makaukas, kariken sa pata, laeng ni patay. Biag ko panawan kan, ikalumlumdaang, uray ket sumubli akto tatenam. Apay panawanak, anyat nga kuranga, ikakadi maasyan kanya. Marubos to'y lulwak, yada yung to'y denak, hindi kantukan mang lipat. Naglagitem sikat ay ayate, lumpengan yaman na panubo. Jakto ibaw jakto ulipake, ayat tayong gatumpal tanem. Agnanayon to, ako kwamday to'y puso. Dapat sa 10 minutos, pasangwanan ti oras ng alas 8, mentay panagpakada. Itablawan sa ni Janus Caro Orpelia, Janice Orpelia, Dante Orpelia, Crisanto Gabayan in family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Hasta mutun kanapagayam, Apol Gapisla Nandaya, Abilina Racomos Magday, Iniarji Abilan, ti Barangay Bitong Galimuyod, Ilocosor. Hasta kin Eric Paolo ti Pawa Bigan City, ni Lister ti Laplapog Villa Visosa, Abra. Ablawan tayo ni Raymond Cadosio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosor, Albert Cacho Almasan, di Barangay Pilar Abra. Kablawan tayo mo ti Badwa pamili kin Garcia pamili, ti Lumaba Kilawapaya Villa Visosa Abra. Kablaw tayo ti Manipo ti Gumintong pamili, ti Barangay na Matikan Santa Lucia Ilocosor. Hasta mo ti Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Miss Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, hasta mo tingin Jojo Toledo and family kin Punong Barangay, Irenyo Calip and family, ti Barangay, kina amin na Barangay, Officer ti Olo Norte, Santiago, Ilocosor. Kablaw na ito nagapog in Barangay Kagawad, Wawi Limon, ti Ulo, Norte, Santiago, Ilocosor. Kitatuyin na kiti Brandy da motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso ng installment, anya pa ito ray nyo kagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwarti motorsiklo yun, si Royce Grove Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan, Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. At dati agur uraya 1,000 pesos, kadad dati makuyog na customer ang makairwarti motor na. No dati sa studio tumawag, tiday ito yung cellphone number 0927-6952-099. Pino kumontak ti Via Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo, karagiti na nakama ta branch office, ti Don Philip Marketing Corporation, kung saan nyo liplipatan ng baga tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababarasang
sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno ti kasta, malay mo lang insigida ti 1,000 pesos no makairwar ti customer. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, iti requirement to valid ID kin may salang komikara. Don Philip Marketing Corporation, tagur uray kadakayaw. Nagitimot nakabayron, ti motorsiklo na, ingkayalanin na kita ORCR, ti motoryo ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation. Pastamot ka nagdisaan pa, ang nakabayad ay nakaala, ti plaka ti motorsiklo na, ingkayalanin na kita Ingkayalanin mo ikalim sadyay, opisina ti LTO District, itogo tulang na kita original ORCR ti motorsiklo, agraman, valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod tribos manin, ti oras na tirayto iya programa sa mingayo kinandani ti lokanja. Kitinton manin malum na bigat. Padaanan yung tumanin, kita maraydaya o pagtegan nyo. Alawin papagayam nila. Ibatimin tinaimbag ng oras, kendra biwamin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Engineer Ruel Laranang, hasta mo itong titibisay tipen, Channel 13, ni Jo Maria Bab. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you all, babayo.